Haye ikaze kuri African Deals Domain aho muri hose hatandukanye mu bice byose by'isi turabashuhuje turi ku mugoroba tariki ya 6 z'ukwa gatatu mwaka wa 2025 tuje kubagezaho amakuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi ye ugiye kubagezaho aya makuru ni Dieudonné Nshimiyimana rero araza kwibanda kuri bikira muri aya makuru turaza kubabwira ko imiti itangirwa kuri mituweli yageze ku 1,500 kandi turaza kugaruka muri aya makuru arimo kugenda avugwa aho umugambi wa Tshisekedi warabupfubanye. Ibyo byabaye bitangazwa na General James Kabarebe. Hanyuma rero kandi muri aya makuru turaza kubagezaho uburyo Bemba yashinje Joseph Kabila gufasha umutwe wa Bobondo na M23 ariko nanone muri aya makuru turabagezaho uburyo President Ndayishimiye yategetse ingabo ze kwirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo ariko nanone turaza kubabwira ko tukiri kuri aya makuru turaza kubabwira ko M23 iri hafi ya Uvira akomeje gushaka intwaro hanyuma kandi turakomeza muri aya makuru kubabwira ko intumwa nanone zabaye zigera muri Uganda n'intumwa rero n'abahagarariye Kiliziya na Anglikani muri RDC baganiriye na Museveni mu 23 turaza kurama mu buryo burambuye ibyo babaye baganiraho hanyuma biri kuvugwa hirya y'umugabane wa Afurika turaza kugeraho nabyo aho turaza kurebera hamwe uburyo Trump yavuye Hamas imfungwa yafashe ndetse kandi turagenda turebera amakuru menshi akomeje gucicikana agenda avugwa hirya no hino ku isi ariko turaza kugaruka ku mikino aho turaza kubagezaho uburyo umukino uhuza Gorilla FC na Rayon Sport wabaye urimo ugenda bari ku munota wa hafi 72 Gorilla rero ikaba yamaze kunyagirwa na Rayon Sport igitego kimwe. Ibyo byose turaza kubibagezaho ndetse n'imikino irimo kugenda iraba mu kanya gatoya nayo turaza kugenda tuyibagezaho mu Burayi uko biraba bihagaze. Ntimujye kure yacu rero ahubwo muherereye mwibuke gukora subscribe niba aribwo ugeze kuri African Deals Domain wibuke gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu byose bijye bikugereraho igihe kandi twishimiye ko muri kumwe natwe aho muri hose hatandukanye kandi tushimiye ko niba uri umubyeyi umunyeshuri cyangwa se rwiyemezamirimo cyangwa se umuyobozi mu nzego za leta izabikorera subscribe niba uri umwarimu cyangwa se utanga amahugurwa cyangwa subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu n'amakuru yacu dushyira hano harimo byinshi uzungukiramo nk'ubumenyi tuzagufasha gukomeza kumenya gukoresha ikoranabuhanga ndetse kandi no gukomeza kwihangira imirimo. Reka tugaruke rero turambura aya makuru ariko mbere yo kurambura aya makuru tukubwira ko muri African Deals Domain ushobora kugura igicuruzwa na serivisi cyose ukeneye
uduhamagara kuri 0788910639. niba ukeneye ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo amafirigo, flat screen, laptop, smartphone, duhamagare kuri iyo nimero. kandi niba ukeneye kugura ibiribwa ibyo ari byo byose duhamagare kuri izo nimero. kandi nawe ukeneye kujya kugura igicuruzwa icyo ari cyo cyose cyangwa serivisi ushaka kumanza wamenya amakuru yacyo yaho giherereye ndetse n'ubuziranenge bwacyo, banza aduhamagara tuguhuze n'amashops cyangwa se amabizinesi acuruza ibyo bintu, kandi ubigure bikugereho utarenze wajya kure. dukorana na bizinesi zose haba hano mu gihugu ndetse no hanze yaho. nawe ufite bizinesi watwandikira tukaguha serivisi yacu, kwandika agarisite ndetse n'ibiciro by'ibicuruzwa n'abakiriya bakatse. tubahaye ikaze nanone rero kuri aya makuru yacu tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. dukomeza kubashimira mwese mukomeje gukora subscribe aho muri hose, ndetse na comment na share kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bijye bibageraho igihe. rero turimo kurambura aya makuru, turimo yahereye mu kuyarambura kuri iyi nkuru ivuga ko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangarije abadepite bagize komisiyo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ko hongerewe imiti itangirwa ku bwisungane mu kwivuza mituweli de sante, ikaba yarageze ku 1,500 ivuye kuri 800. abadepite bari bagaragaje ko abaturage batishimira uburyo bahabwa imiti mu mavuriro atandukanye hirya no hino mu gihugu, babaza ikiri gukorwa ngo icyo kibazo gikemurwe. umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Ivan Butera yasobanuye ko kuri ubu hongerewe ubushobozi n'imiti mituweli de sante iriyongera ikaba igeze ku 1,500 ivuye kuri 800 yari iriho mu bihe byashize. yagize ati bitewe n'indwara abaturage bakunze kwivuza byabaye ngombwa cya mituweli gishyiramo serivisi nshya zirimo indwara zitandura nk'imiti ya kanseri, imiti y'indwara z'umutima n'insimburangingo. yakomeje agaragaza ko hari gahunda yo gukemura ibibazo bishingiye ku miti abaturage bakunze kugaragaza ko badahabwa iyo bivurije kwa muganga, ahubwo bagasabwa kujya kuyigurira hanze y'ibitaro. ati hari ukongera imiti dutanga kwa muganga, hari nacyo gikemura ibibazo abaturage bagaragaza by'uko bajya kwivuza umuganga akamwandikira imiti ariko yajya kuri farumasi y'ibitaro akabwirwa ko udahari. kuba udahari harimo ibintu bibiri: icya mbere ni uko utaba uri kuri liste y'ibyo ubwishingizi bwishyura, cyangwa se koko ukaba udahari. ibyo twabikemuye byombi. imiti yemerewe kuvurira kuri mituweli twayikubye kabiri cyane cyane ugendanye n'izindi ndwara nshya twavuze. yavuze kandi ko mu itangwa rya serivisi harimo imbogamizi zo kuba abaturage bagana ibitaro n'ibigo nderabuzima usanga bamara umwanya munini batarahabwa serivisi, ariko ko hari gushakwa ibisubizo kwihutisha itangwa rya serivisi. yagaragaje ko muri iyo miti yongewemo ijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri, kuvura no kubaga indwara z'umutima, kubaga hakoreshejwe ikoranabuhanga, kuyungurura
kuvura no gusimbuza impyiko ndetse kuvura no kubaga uburwayi bw'igice cy'umugongo nk'urutirigongo, gutanga inyunganirangingo n'insimburangingo ndetse no kubaga ivi no gusimbuza ivi, kubaga no gusimbuza umutwe w'igufwa ry'ukuguru, serivisi z'amaraso n'izindi zigendana nayo, gutanga inyunganiramirire ndetse hari n'indi miti yiyongereye ku rutonde rw'igiye nayo kujya yishyurwa hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza. Kugeza ubu zimwe muri izo serivisi zatangiye gutangwa, izindi zizatangira gutangwa muri Nyakanga 2025 hamaze gutegurwa ibisabwa byose mu mavuriro ya leta. Yavuze ko guverinoma y'u Rwanda yamaze gukusanya agera kuri miliyari 20 z'u Rwanda yo gushyigikira ikigega cya mituweli de sante kugira ngo gikomeze gutanga umusanzu wacyo uko bikwiye. Ni amafaranga yakusanyijwe avuye mu nzego zinyuranye nk'acibwa abakoze amakosa yo mu muhanda, inzego za leta, ibigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, ibigo by'imari n'ibigo by'ubwishingizi n'ibindi bitandukanye. Dr. Yvan Butera yashimangiye ko guverinoma izakomeza gukusanya amafaranga ashobora gushyirwa mu kigega cya mituweli de sante hagamijwe guhaza ibyifuzo by'abaturage. Nubwo bimeze bityo ariko, inzego z'ubuzima zigaragaza ko umusanzu buri muntu atanga wa 3 cyangwa 7 ku mwaka utageze kuri 40% by'ikiguzi kigenda iyo ahawe serivisi y'ubuvuzi hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza kuko hajya mu nkunganire ya leta. Bivuga ko uwo musanzu ushobora kwiyongera bijyanye n'uko n'ibiciro ku masoko byagiye bihinduka, nubwo utigeze uhinduka kuva mu myaka irenga 10 ishize ushyizweho. Minisante kandi yijeje ko hari n'ibiciro ku miti yo kwa muganga bishobora kwiyongera kuko hari aho wasangaga abakora muri urwo rwego bakorera mu gihombo. Reka rero dukomeze aya makuru yacu tuyakomereze aho umugambi wa Tshisekedi wapfubye. Ibi byatangajwe na Generali James Kabarebe, yabitangarije ryari? Reka nabyo tubigarukeho. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Generali James Kabarebe yasobanuye ko umugambi wa Perezida ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wo gutera u Rwanda wamupfubanye kandi mu bitekerezo bye yarumvaga ko bishoboka. Generali Kabarebe yagaragaje ko bitewe n'icyizere imiryango mpuzamahanga n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo n'uwashinzwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda wa FDLR bahaga Tshisekedi yabonaga gutera u Rwanda bishoboka, ndetse nawe atangira no kubivuga mu mbwirwaruhame yatangaga ubwo yari mu nama nyunguranabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko ku miterere y'ingengabitekerezo mu karere kuwa 5 Werurwe. Generali Kabarebe yagaragaje ko n'ibikoresho leta ya Kongo nabo bafatanyije bari bafite bitari byo kurwanya umutwe wa M23 gusa. Yagize ati umugambi wa Tshisekedi waramupfubanye ariko wari uwo gutera u Rwanda. Mu bitekerezo bya Tshisekedi uko yabivugaga yabonaga bishoboka. Tuvuze ibikoresho uko byanganaga ni byinshi kandi bihambaye, ariko muri ibyo byose akagambane k'imiryango mpuzamahanga karagaragara. Yagaragaje ko iyo migambi yose ya DRC
yabonwaga n'imiryango mpuzamahanga ariko ikinumira ndetse bagakomeza gutoteza u Rwanda no kurwegekaho kugaba ibitero muri icyo gihugu kandi icyo rwakoze gusa ari ubwirinzi. Ati ibyo bikoresho uko byangana iyo migambi yose barayibonaga ariko buri munsi bagatoteza u Rwanda ngo rufasha M23 kubera ko rwabujije DRC nabo bafatanyije kurutera. Icyo twababujije ni ugutera u Rwanda no kongera kurasa mu Rwanda nta kindi. Yavuze ko u Rwanda n'Abanyarwanda bakwiye kwigira muri byose kandi ko iyo hatabaho abambari bagatera u Rwanda imiryango mpuzamahanga yari kwinumira kugeza icyo gihugu gikuyeho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ati hari ibihugu byinshi cyane, hari imiryango mpuzamahanga itari kugira icyo ikora iyo Tshisekedi nabo bafatanyije batera u Rwanda bakinjira. Iyo baza kuba barwanira nka Gakenke ntacyo bakabaye bavuga barindiriye gusa umunsi leta izavaho. Yagaragaje ko kuba hari ibihugu byafatiye u Rwanda ibihano nta zindi mpuhwe bafitiye DRC ahubwo bareba inyungu z'amabuye y'agaciro bahakura gusa. Agaragaza ko kuba nta makosa rufite ahubwo DRC yakomeje kurushumuriza abazungu bakarufatira ibihano kandi rurengana. Ati Kongo nta kigomba kuvuga, ikikora ni ugutanga amabuye bakadushumuriza, abazungu bakavuga ibyo bavuga bagakora ibyo bakora kuko bafite ibyo batanga. Ibihugu byafatiye u Rwanda ibihano byose ni inyungu zabyo muri Kongo kuko icyo bayibonamo n'amabuye y'agaciro. Perezida Tshisekedi aherutse kuvuga ko yashoye mu ntambara ahanganyemo na M23 miliyari enye z'amadolari y'Amerika, akaba afite ingabo ibihumbi n'ibihumbi zihanganye n'uwo mutwe. Ingabo zose uko zari zishyize hamwe zigamije gukuraho leta y'u Rwanda, FARDC yari igizwe n'ibihumbi 100. Umutwe wa FDLR ufite abari hagati y'ibihumbi 2003, umutwe wa Zarendo ukagira ibihumbi birenga 50. Ingabo z'Abarundi hashyizwe mu batayo ya 19, buri batayo igizwe n'abasirikare 800, mu gihe z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zari ibihumbi 48. General Kabarebe yagaragaje ko kuba umutwe wa M23 uri kurwana ugafata ibice bitandukanye birimo Goma na Bukavu hari uko ufite impamvu urwanira zumvikana wemera no gupfira. Dukomereze aya makuru yacu rero n'ubundi mu biri kuvugirwa hariya muri Kongo, aho Bemba yabaye rwose apfuga nawe amagambo akomeye. Nawe ni umunyapolitike utoroshe. Minisiteri y'ubwikorezi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Jean Pierre Bemba yashinje Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019 kwafashe umutwe witwaje intwaro wa Mobondo na M23. Mobondo ni umutwe ugizwe nabo mu bwoko bwa Yaka biganje mu majyepfo cy'uburengerazuba bwa RDC, batangiye kugaba ibitero ku ngabo za RDC nabo mu bwoko bwa Teke muri Kamena 2022, biturutse ahanini ku makimbirane ashingiye ku butaka. Ibitero bya Mobondo byahungabanyije umutekano w'ibice by'icyaro bya Kinshasa no mu zindi ntara bikana imbibi zirimo Mayi Ndombe, Kwilu, Kongo Centrale na Kwango. Abaturage babarirwa mu bihumbi, abandi barahunga. Unasanzwe yari umuyobozi mukuru w'ishyaka MRC
yaganiraga n'abaturage bo mu mujyi wa Kikwiti muri Kwilu ku wa gatanu Werurwe 2025 yavuze ko Kabila ari inyuma ya Mobondo na M23. Yagize ati ndabahamiriza ko umuntu mutegereje uri inyuma ya Mobondo ari Joseph Kabila. Uyu munsi ndongeraho ko ari nawe uri inyuma y'umutwe wa M23 kandi niwe utera inkunga AFC M23. Pimba yatangaje ko afite ibimenyetso by'ibyo avuga nk'umuntu wabaye minisitiri w'ingabo wa RDC, agaragaza ko kuba Kabila atakiba muri iki gihugu cyabitewe n'ubufasha ahaye imitwe yitwaje intwaro. Ati kubera iki Kabila yavuye mu gihugu bwangu, ni ukubera ko twari tumufiteho amakuru y'ibanga ajyanye n'ibyo ari gukora. Niyo mpamvu yerekeje muri Zambia. Hari kuri urugendo rufite intego, yari afite umugambi wo kuturwanya hanyuze kuri Mobondo. Bashakaga kugera muri Maruku. Ubwo wapfubaga yateye inkunga ya M23 na AFC ya Corneille Nangaa. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi nawe yigeze gushinja Kabila ko afasha AFC M23 ndetse ngo niwe AFC gusa ishyaka PPRD rya Kabila ryamaganye iki kirego risobanura ko kidafite ishingiro kandi ko kigamije kumuharabika. PPRD kandi ivuga ko Kabila ntaho ahuriye na Mobondo, yibutsa ko abarwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro barwanira ubutaka bwabo. Munyemerero amakuru yacu dukomeza kubagezaho yiriwe avugwa hirya no hino ku isi, tuyakomereze nanone kubiri kugenda bivugwa kuri uyu mutwe wa M23. Dukomeza kubashimira mwese aho muri hose hatandukanye, ko mukomeje gukora subscribe mudukurikira aho muri hose hatandukanye. Reka dukomeza amakuru yacu tubabwira ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kwenyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yohereza ingabo nyinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zihangane n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubwo Ndayishimiye yahuraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi tariki ya 27 Gashyantare 2025, yatangaje ko ashyigikiye ko intambara yo mu burasirazuba bwa RDC yakemurwa mu nzira y'amahoro. Ariko ibikorwa bye bihabanye n'aya magambo. Ingabo z'u Burundi zirenga 15,000 zimaze koherezwa mu burasirazuba bwa RDC hashingiwe ku masezerano Ndayishimiye yagiranye na Felix Tshisekedi muri Kanama 2023 yo kwifatanya mu kurwanya M23. Ndayishimiye yahawe ishimwe rya miliyoni 2 z'amadolari nyuma yo gusinya aya masezerano. Buri musirikare w'u Burundi uri kuri uru rugamba yagombaga kujya yishyurwa amadolari 5,000 ku kwezi, gusa byarangiye umuto yishyuwe amadolari 70, ofisiye yishyurwa 100. Amagana y'abasirikare b'u Burundi biciwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mwaka ushize. Abandi banze kurwana baracyurwa, barafungwa, harimo n'abahungiye mu bihugu by'abaturanyi. Muri Mutarama 2025 gusa abasirikare 48 b'u Burundi banze kujya ku rugamba kurwanira mu burasirazuba bwa RDC, bafungirwa ahantu hibanga bashinjwa kwigomeka. Abasirikare benshi b'u Burundi bapfuye muri Gashyantare 2025. Ubwo Ndayishimiye yoherezaga huti abarenga 600 kugira ngo basimbura abari batsinzwe. Icyo gihe hapfuye cyangwa hakomereka abarenga 50% muri bo. Ubutumwa bw'ingabo z'u Burundi bwakomeje guteza impaka ubutumwa bw'ingabo z'u Burundi bwakomeje guteza impaka ubwo byamenyekanaga ko amafaranga menshi yagenewe aba basirikare ajya mu mufuka wa Ndayishimiye. Hari abinubira kujya ku rugamba batazi impamvu yarwo no kubura
kubura ibikoresho bihagije. Bamwe mu ngabo z'Uburundi ntibumva ukuntu bakomeza kugaba ibitero kuri M23 bonyene mu gihe ingabo za RDC n'imitwe igize ihuriro y'abasarinda ubu badashaka kurwana. Abayobozi bakuru muri guverinoma nabo ntibumva impamvu abasirikare babo bakomeza gupfira muri iyi ntambara. Ndayishimiye yirengagije ibi byose, akomeza kohereza abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakure mu 23 mu bice yafashe, cyane cyane mu mujyi wa Bukavu no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kohereza aba basirikare muri RDC bigamije gusa gushaka inyungu bwite kwa Ndayishimiye, ahubwo binashimangira ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi ahuriyeho na Tshisekedi ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yaba Ndayishimiye cyangwa Tshisekedi na FDLR bomva ko M23 ari umutwe ugizwe n'abatutsi gusa, babishingiye ahanini ku kuba barwanira abanyekongo b'abatutsi bamaze imyaka myinshi batotezwa. Tariki ya 23 Gashyantare nibwo abasirikare bagize indi brigade boherejwe mu kibaya cya Rusizi kiri hagati y'uruhererekane rw'imisozi ya Mitumba n'uruzi rwa Rusizi rutandukanya RDC y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo baburiwe ko uzagerageza kwambuka uruzi rwa Rusizi asubira mu gihugu cye hazaraswa nk'undi mwanzi wese. Abasirikare b'u Burundi bakoresha imbunda nini boherejwe ku mupaka wa Vugizo ku ruhande rw'u Burundi, ndetse bahafite na drone igenzura umutekano n'imbunda nini z'igihumbi na magana abiri, ijana na makumyabiri na kabiri. Reka dukomereze aya makuru yacu nanone tubabwira ko M23 iri hafi ya Uvira. Perezida Tshisekedi yanze kuva kwizima, akomeje gushaka intwaro. Ibi nabyo ni amakuru arimo kugenda yumvikana cyane ku Perezida Tshisekedi. Perezida Felix Tshisekedi akomeje kwinangira yanga kwemera ibiganiro n'umutwe wa M23 nubwo ukomeje kwigarura ibice bitandukanye, aho magingo aya uri kuvugwa mu bice biri hafi ya Uvira. Bikomeje kwibazwa n'iherezo ry'ibi byose n'igihe Perezida Tshisekedi yazicara ku meza y'ibiganiro akaganira na M23. Mu kiganiro rero bikomeje kugenda bitambuka, nuko Perezida Felix Tshisekedi yakomeje kwiganyira. Hanyuma rero reka dukomereze aya makuru yacu hano muri Uganda, aho abahagarariye Kiliziya na Anglikani muri RDC baganiriye na Museveni kuri M23. Ibyo rero nabyo bikaba byiriwe ari inkuru ivugwa cyane hano muri East Africa ndetse no muri Afrika no ku isi yose. Abahagarariye rero Kiliziya Katolika n'itorero Anglikani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda baganira ku kibazo cy'umutwe witwaje intwaro wa M23. Umuvugizi w'itorero Anglikani muri RDC Pasiteri Eric Nsenga yasobanuye ko bahuye na Perezida Museveni tariki ya 4 Werurwe 2025 bagirana ibiganiro byinjira mu mizi y'intambara ya M23 ihanganyemo n'ingabo za RDC. Urugendo rw'abashumba ruri muri gahunda batangije muri Gashyantare 2025 yo kuganira n'abatanga umusanzu mu kugarura amahoro arambye uburasirazuba bwa RDC no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari muri rusange. Pasiteri Nsenga yatangaje ko kandi ko muri iki kiganiro Perezida Museveni yashimiye Kiliziya
n'Anglikani kuba byarateye intambwe nziza, agaragaza ko ashyigikiye ibiganiro bidaca ku ruhande bigamije amahoro. Abahagarariye Kiliziya Katolika n'Anglikani batangiriye urugendo Kinshasa tariki ya 4 Gashyantare. Icyo gihe bahuye na Perezida Felix Tshisekedi wa RDC bumva ibitekerezo bye ku buryo amahoro yabonekamo, hanyuma bakomereje urugendo rwabo mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'abarwanyi ba M23, baganira n'abayobozi b'uyu mutwe, bagera mu Rwanda aho baganiriye na Perezida Paul Kagame, bajya muri Kenya baganira na Perezida William Samoei Ruto, ndetse ubwo bavaga muri Kenya bagiye mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga baganira n'abaturage baho, basubira i Kinshasa mbere yo kujya muri Repubulika ya Kongo aho bahuye na Perezida Denis Sassou Nguesso wa Kongo. Hanyuma Kiliziya Katolika n'Anglikani bigaragaza ko kugira ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikemuke, hakenewe ibiganiro hagati ya leta n'impande zose bishyamiranye zirimo na M23. Aya makuru yacu rero reka tuyakomereze hirya cyangwa se hakurya y'umugabane wa Afurika, aho tugiye kurebera hamwe ibyo Trump yabaye avuga ku bijyanye n'urwandiko yandikiwe na mugenzi we Zelensky. Ariko mbere yo kugira ngo twambukire iyo hakurya, reka tubanza kandi muri benshi mu bice bitandukanye by'isi, kandi dukomeza kubashimira ko mwamaze gukora subscribe, nawe utayikora subscribe kuri Africa nyine kugezaho amakuru yibavuga, kugezaho ibiganiro imbwirwaruhame, kandi n'ibindi biganiro byagufasha kunguka ubwenge bwatuma ukomeza kumenya gukoresha ikoranabuhanga no kwihangira umurimo. Ariko nanone si ibyo gusa, ahubwo two guhuza n'abakiriya bakeneye ibyo ucuruza cyangwa se utanga. Rero mukomeze mwiyandikishe muri benshi muri serivisi yacu ya business subscription, aho hari liste y'ibicuruzwa byawe ndetse n'igiciro cyawe, gusa n'abakiriya bari mu gicuruzwa bashe neza. Nawe muguzi rero ukeneye kugira icyo ugura, reka tuguhuze n'abacuruzi bajya mu ukeneye kugura bikwegereye hafi cyane. Rero tujya kuri aya makuru dukomeje kubaha ikaze muri aya makuru yacu ku buryo burambuye yirirwaye avugwa hirya no hino ku isi. Turababwira ko hano twamaze kwambuka hirya y'imbibi z'umugabane wa Afurika, aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye umutwe wa Hamas wo muri Palestina kurekura imfungwa z'Abanya-Israeli zafashwe bugwate cyangwa ugahura n'ibibazo bikomeye. Uyu Trump abinyujije ku rubuga rwa Truth yavuze ko Hamas ikwiye kurekura imfungwa za Israeli yafashe bugwate ndetse n'imibiri yabishwe. Ati murekure imfungwa zose zafashwe bugwate nonaha, kandi muhite mutanga n'imirambo yose y'abantu mwishe cyangwa bibarangirireho. Yakomeje avuga ko nibidakorwa azaha Isirayeli ibikenewe byose
ngo yisubize abantu bayo. Ati uyu ni umuburo wa nyuma kubw'ubuyobozi igihe kirageze ngo muve muri Gaza mugifite amahirwe. Ibi bibaye nyuma y'uko amasezerano hagati ya Hamas na Israel yo guhererekanya imfungwa arangiye. Hamas yarekuye imfungwa 38, Israel itanga imfungwa 200 z'abanyepalestina. Mbohe 251 zatwawe nyuma y'igitero Hamas yagabye muri Israel kuwa 7 Ukwakira 2023. Hanyuma 58 ziracyari muri Gaza, harimo 34 Israel yamaze kwemeza ko zapfuye. Biteganyijwe ko ibihugu byombi bizongera kuganira ku yandi masezerano yo guhererekanya imfungwa n'agahenge. Ariko abakurikiranira hafi abayobozi bo muri ibi bihugu bavuga ko ibyo biganiro kigoranye cyane. Kuwa 5 Werurwe 2025 umuvugizi w'umutwe wa Hamas Hazem Qassem yabwiye CNN ko iri terabwoba rya Trump ntacyo rizafasha ko ahubwo rizatuma kongera kugirana amasezerano bigorana. Ni naha rero dusozereje aya makuru yacu yari yagiye avugwa. Reka tugaruke ku mikino ho gatoya, tuze tubabwira ko mu mikino aka kanya tuvugana hari kuba umukino urimo guhuza Rayon Sport ndetse umukino urimo guhuza Rayon Sport harabura igihe gitoya cyane kugira ngo uyu mukino ube urangira, ariko igihe gitoya rwose igihe gitoya rwose gito cyane, umukino ukaba umaze kuba urangira, aho Gorilla FC itsinzwe igitego kimwe na Rayon Sport. Rayon Sport itsinze Gorilla igitego kimwe ku busa, yisezerera ku giteranyo cy'ibitego 3-2 muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro. Iyi kipe yambara ubururu n'umweru izahura na Mukura Victory Sport muri kimwe cya kabiri kirangiza. Undi mukino wo muri icyo cyiciro uzahuza Police FC ndetse na APR FC. Ubundi tuzabe tureba uburyo ibintu bizagenda byisobanura. Ubwo rero umukino wa Rayon Sport wayihuzaga na Gorilla FC mwamaze kumva ko wamaze kurangira. Rayon Sport yitsinze igitego kimwe ku busa. Ubwo reka dutegereze muri kimwe cya kabiri aho Rayon Sport izaba ihura na Mukura Victory Sport kugira ngo bizabashe kwisobanura. Kandi icyo wamenya neza nuko ejo hari imikino yagiye ihuza amakipe ushobora kumenya muri Champions League, aho Inter yatsinze ibitego 2 Feyenoord, hanyuma Bayern Munich igatsinda ibitego 3 Bayer Leverkusen, naho Barcelona yabaye itsinda igitego kimwe Benfica, hanyuma Paris Saint-Germain yabaye itsindwa igitego kimwe na Liverpool. Iyo niyo mikino ejo yabaye iba, ariko nanone abantu benshi baba bagenda batubaza. Hanyuma kandi muri aya masaha ni iyihe mikino ushobora kumenya uko amakipe ari gukina muri Europa League? Ubu tuvugana turi ku munota wa 35. Kimari imaze gutsinda igitego kimwe Tottenham Hotspur, aho turi ku munota wa 36 FCB irimo yamaze gutsindwa igitego kimwe na Lyon, ndetse ku munota wa 35 ubu niho tugeze Rangers ndetse na Feyenoord
bimaze kunganya igitego kimwe kuri kimwe, kandi icyo twababwira ni uko Real Sociedad irimo kunganya na Manchester United ubusa ku busa ku munota wa 36. Mu kanya rero icyo wamenya saa yine zuzuye AS Roma iraba yeshurana na Atletico Club, ndetse saa yine zuzuye nanone hari Ajax iraba yeshurana na Eintracht Frankfurt, ndetse na saa yine zuzuye Bodo Glimt iraba yeshurana na Olympiacos, ndetse saa yine haba hari kuba n'ubundi umukino wa Victoria Pilsen ndetse na Lazio. Rero reka dukomeze dubahure namwe mu bindi biganiro tugira dushyira no kuri African Division Mene, ariko tubibutsa zimwe mu ngingo twabaye twibanda muri aya makuru mbere yo tudasoze. Muri aya makuru nk'uko mwadukurikiranye twagarutse ku miti itangirwa kuri mituweli ko yamaze kwiyongera ikagera ku 1,500. Minisitiri y'ubuzima mu Rwanda yatangarije abadepite bagize komisiyo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ko hongerewe imiti itangirwa ku bwisungane mu kwivuza mituweli de sante, ikaba yarageze ku 1,500 ivuye kuri 800. Muri aya makuru kandi twababwiye ko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Generali James Kabarebe yasobanuye ku mugambi wa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wo gutera u Rwanda wamupfubanye, kandi mu bitekerezo bye yarumvaga ko bishoboka. Hagarutse ku minisitiri w'ubwikorezi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yashinje Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva 2001 kugeza 2019 ko hafashe umutwe witwaje intwaro wa Mobondo ndetse na M23. Hanyuma twanyarukiye kubivugirwa mu Burundi, tubabwira ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kwenyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yohereza ingabo nyinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zihangane umutwe witwaje intwaro wa M23. Muri aya makuru kandi twababwiye ko M23 iri hafi y'ibice bya Uvira, ariko Tshisekedi akomeje kwinangira mu kugira ngo agirane n'uyu mutwe wa M23 ibiganiro biganisha ku mahoro. Twababwiye ko rero abahagarariye Kiliziya Katolika n'itorero Anglikani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda baganira ku kibazo cy'umutwe witwaje intwaro wa M23. Aya makuru rero twayababwiye ko twagiye hirya y'umugabane wa Afurika, aho twasanze Perezida wa Leta Amerika Donald Trump yasabye umutwe wa Hamas wo muri Palestina kurekura imfungwa z'Abanya-Isirayeli zafashwe bugwate cyangwa ugahura n'ibibazo bikomeye. Twaje dusoza aya makuru tubabwira ko Gorilla FC imaze gutsindwa igitego kimwe na Rayon Sport. Rayon Sport ikaba yashyizemo ikinyuranyo cy'ibitego 3-2 muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro. Hanyuma ikipe yambara ubururu n'umweru ubwo ni Rayon Sport ikaba izahura na Mukura Victory Sport muri kimwe cya kabiri. Undi mukino uwo muri kimwe cya kabiri ukaba uzabuhuza Police FC ndetse na APR FC, ndetse kandi twagarutse no mu mikino yabaye iba ejo muri Champions League, aho twanababwiye imikino iri kuba muri aka kanya uko amakipe bihagaze ndetse n'andi makipe ari bwesurane mu kanya guhera saa yine zuzuye. Mwese rero turabashimiye aho muri hose hatandukanye,
mukomeza gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bitandukanye domene bijye bibagera ku igihe bakoze. Ndabashimiye cyane, murare neza, amahoro, twongere dusubire mu gitondo ku makuru abaramutsa kuba hirya no hino ku isi wabagezaho. Ndi Dieudonné Nshimiyimana, mukomeze mugubwe neza aho muri hose mu bice bitandukanye.